Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 puong ya matsoho ke tsamaya le Mphotime empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. I'm shocked because you, honorable judge, have sent many of my old friends to jail with Roman Dutch law. Mekga ya dipolotiki e khitlana ka mantswe nakong eo e neng e tshwaela puong ya mopresidente ya pulo ya palamente. Setopo sena se fungwane ka hara le ditlaleleng le ne sentse le le mona mme re santsane re tla tswela pele ka diphuputso tsa bonnete ba hore ke setopo sa mme a ileng a tlalewa a nyametse. Setopo sa mosadi a sa tsejweng hore ke mang Seepolotso mabitleng a Thabang Phumlane Velkom kajeno seng. Tsona re dithagola semmuso ka ditaba tse reng pejana mekga ya dipolotiki e ne e tshwaela puong ya mopresidente ya pulo ya palamente e bileng phirimaneng ya maobane le ha e meng ya mekga e ne e tshwaela puong ya mopresidente e meng yona e sebedisitse monyetla ho hlasela bao ba hanyetsanang le bona. Mekga ya dipolotiki e fumane monyetla wa ho seka-seka puo ya mopresidente Cyril Ramaphosa parlamenteng moo e neng e buisana ka hore na meralo le maano ao a rerilweng a tla tlisa diphetoho dife setjhabeng. Athe baetapele bao e leng karolo ya puso ya naha ya kopanelo ba ile ba dumellana le seo mopresidente a se phatlaladitseng maobane. The African National Congress is unwavering in its objective to create a united, democratic, non-racial, non-sexist and a prosperous South Africa. It is important to acknowledge that there are still some areas of divergence that require attention. This is a natural feature of any multi-party government anywhere in the world. The question that must be asked is that what the Honourable President said yesterday, he said it is the priorities we will have to attend to. The government of national unity must be revealed as a responsive, empowering force for good. It must work as the IFP has always done, hand in hand with the people. The IFP is committed to a national dialogue to address social cohesion, landlessness, and the growing gap between the rich and the poor. We are committed in creating a stable GNU that is responsive and deliver. Kauleleng baetapele bao ba senang kabelo ho puso ya naha ya kopanelo le bona ba ntshitse maikutlo a bona. South Africans want change. They want security, dignity, and the independence of a job. They took your previous majority away because you couldn't grow the economy, create jobs, deliver services to them. There were so many parties that campaigned openly against the ANC. There were many parties that said they will never work with the ANC. But when they were offered blue lights, they suddenly fell in love with the ANC. Mr. President, yesterday you shocked all of us and will never recover from that shock. You said nothing about international relations while we are living in a world defined by shifting global balance of forces. Ba bang ba baetapele ha ba ka ba thabiswa ke disehollo tse kgahlano le mmuso ona o motjha. I want to say to Honorable Judge Lope, I'm sitting there and I'm shocked because you, Honorable Judge, have sent many of my old friends to jail with Roman Dutch law, which you enjoyed. Mopresidente wa mehleng Jacob Zuma o ne a le teng ditheresanong tsena. Ho sa le jwalo re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le mohlophulli ditabeng tsa dipolotiki e leng Professor Sithulego Matebesi. Prof ha ke o amohele ditabeng tsa Sesotho kwano ho SABC2. Prof ana wa nkutlwa? Khotso ntate re ke monyetlano ke dumedise ba mamedi botle ba thulaganyo ya hao. Prof mopresidente o tekile puo ya hae ya pulo ya palamente mekga ya dipolotiki e boetse tshwaetse puong ena. Ke dintlha dife tsa bohlokwa tseo o hopolang hore mmuso o tlameha ho di nkela bohato ka pele ka potlako? Mopresidente o ila saisa dintlha tse tharo tse ileng hore
di hlokolosi haholo tse leng gore mmuso ona wa kopanelo o tshwantse o lebane le tsone. Sa ntlha ke yone tlhoba boroko mo naheng ya rona e leng bothata bona ba o hloka ha mesebetsi ha batho ba bangata le ho ka matlafatsa tsamaiso hobane ha tsamaiso ya puso e se hantle ke tsone tse sitisang phano ya ditshebeletso jwalo. mme dintlha tse ding ke tsamaiso dimasepaleng tsa rona le bobodu bo bo etsalang ka kakaretso ke tse ding tsa dintlha tse ke nahana mo presidente o ile wa di qolla tse leng hore puso ena ya kopanelo e tshwantse e tobane le tsona. Jwale prof ho ya ka wena ke dintlha dife tseo mmuso o tlamehang ho di etsa ho netefatsa hore o tlisa botsitso tsamaisong? O ya ka nna o tshwanetse ho be le mehato kgatlanong le batho ba ba sa sebetseng ba ba senang di-skills kapa tsone dinonofo tse itseng ya hore ba tsamaise merero ya puso hobane mo nakong e fetileng o na le batho ba bangata ba ileng hore ba ne ba thapile ba bele bo mo maemong o bo fitlhela hore batho bana ho hanga ba kgone ho phethahatsa se mmuso o batlang ho se kenya tshebetsong ke tse ding tsa dintho tse tshwantseng di etsahale ntlha ena ya consequence management ha ho na le menyenyetsi e itseng kgathanong le ba ileng hore ba sebeletsa mmuso a o etswe dipatlisiso mme ho nke mehato again ba ha bopaki bo le teng hore mmuso wa rona o kgone ho tswela pele empa ho ya ka nna ke nahana hore o tla ba le kgatello hore o etswe ntho tse ileng hore mohlomong di tla lebana le ditabatabelo tsa baahi instead of hore di lebane le ditabatabelo tsa baeteledipele kapa mekga e itseng. Jwale ha re thole re shebe mekga ya dipolotiki ho ya ka moo e seng e di beile ka teng ana re ka re ho ya ka moo mekga ya dipolotiki seng e buile ka teng ho na le tshepo le tumelo ya hore tsamaiso ena ya GNU e tla tlisa diphetoho ntlafatsong ya bophelo ba baahi? Kgonahalo yona e teng e kgolo ya hore re ka fitlhella tse ding tsa dintlha tse mo presidente a di hlahisitseng o tshwanetse ho hopola hore re fihlile maemong ana ka lebaka la bakgethi mme ho bolelang hore baahi ba naha ena ba buile mme ona tjena e shele matsong a baeteledipele ba rona hore ba netefatse hore ba tsamaise merero ya puso ka mokgwa o nepahetseng ba netefatse hore ha o bue diqeto ha ba sa kgone ho di kenya tshebetsong a ba kgutlele hape mo baahing hore ba buisane le baahi hore re hlolehile mona kapa diphephetso ke tsela mme ke nahana hore seo se tla sebeletsa mmuso ona wa kopanelo empa tse ding tsa dintho tse re sa tse ke nahana hore di tlo nyatsa tsamaiso ya puso ena ya kopanelo ke ha e le hore ho na le baeteledipele ba ile hore mohlomong ba etsa dintho ho netefatsa hore ba matlafatsa kapa ba batla ho ba mekga ya bone mo maemong a itseng ke nahana seo se tla be se nyatsa le qeto e nkuweng ke bakgethi ba naha ena ya South Africa. Jwale prof sena se lebisa potsong ya ka e latelang ya hore na ho ka fetolwa eng ho fihlella tshebetso e ntle ya bo masepala le ntlafatso ya dibaka tsa mahae mohatong wa ho fokotsa tlhokeho ya mesebetsi? No bothata ba dimasepala ke hore re tshwantse re kgutlele hape dimasepaleng tsa rona re lo etsa di-skills audit hore batho ba ba thapilweng ba ba sebetsang mo dimasepaleng tsa rona ke batho ba ileng hore ba tla kgona ba na le bokgoni ba o ka phethahatsa se dimasepala di tshwantseng di sietse mme sena re o santse o nkuwe mehato batho ba ntshuwe mesebetsing mara re tshwantse re qale moo and hape le teng batho le bone baahi ba na le boikarabelo a re lefeng ditshebeletso hore re kgone ho thusa dimasepala tsa rona empa o tshwantse o nkuwe mehato again batho ba ileng hore ba ameha mo bobodung ba ileng hore ha ba sebetse e seng hore ba thoswe mo maemong ana kapa sebakeng se itseng e be le hore ba iswa sebakeng se seng ba ba lo senya le ho feta moo ke tse ding tsa dintho tse ne di etsahala mo naheng ya rona mme a re tshepeng hore ke dintho tse ileng hore mmuso ona wa kopanelo o tlo lebana le tsone hore ka hohle di ska tswela pele. Prof ke lebohile haholo ka nako ya hao. O lebohile nna mohlomphehi. Moi eo ke mohlophulli wa ditaba tsa dipolotiki ke Professor Sithulego Matebesi. Ka mora papatso re tlo utlwa ka tshenyo e bakilweng ke serame diwaing tsa Blouberg provinseng ya Limpopo. Sisuthi.
Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Letona la temo provinseng ya Limpopo le etetse dihwai tse bileng le tahlelo ya ditjhelete ka lebaka la serame se matla se ntseng hore dijalo tsa bona di bajwa sebakeng sa Blouberg. Ke dihektare tse balwang ka makgolo-kgolo tseo ho tsona ho bileng le tshenyo. Boholo ba dijalo tse amehileng mona ke ditapole. Tikologo ya Blouberg e tsebja ka boemo ba bosobjo bo ruthetšego e fela bekeng ya go feta go thoma ka la morena mesong go fihla ka la boraro go tontše o šorofao ditemperature di theogetše go di-degree Celsius tše -4. Motonyo woo o be o tseneletše le go bolaya dibjalwa le go tshuma matlakala a tšona. Balemi ba lobile makgolokgolo a dihektara tša dibjalwa go swana le matsapane ao a bjalwa go kudu ka seleteng sene. Matsapane ao a be a šoletše ke dibeke tše pedi pele a ka bunwa e fela mehlare ya ona e omeletše ka phefo. Batšweletši ba matsapane ba re se se ile go ba le seabe se sempe go theko ya matsapane. The black frost that we had the last week and the week before that was very severe. It came in a stage of the year which is very important for the production of potatoes. The Limpopo region is one of the biggest potato production areas. Balemi ba ipileditše go mmušo go tsenya letsogo morago ga tobo ye. Nna ke rile ke fita tšhemo ka khumana tšhemo e tšhou. Na tšhemo ya le tšhou ka ice. Kanana o tšea pivotela gore ke tšhele metse ke bolaya ice. Marakaraka ka founela ba ba nang le experience ba roska ba wa ileka. Ice e wana kwa o isang yona temo ile gore itlo go ba tša ona. Tshenyo yeo balemi ba itemogetše go yona e ka godimo ga diranta tše dimilione tše 20. Kgoro e re tikologo ya Blouberg e swanetše go goeletšwa bjale ka lefelo la masetlapelo. Bao ba amegile jalo ka kgoro jalo ka išitše ke tlhalositše gore ge re itla mo re rometše ba lebeletšeng ka tša di-disaster di-unit tša rena re na le tšona ka kwa departmenteng gore ba kgone go thušana le borakgwebo gore ba kgone go lebelela boleng bo e leng gore tshenyo ye e ka gare ga bona. Balemi ka go le lengwe ba hlohleletše gore ba ikgweletše di-insurance tša mašimo a bona go netefatša gore ba seke ba loba letseno ge mašimo a bona goba dibjalo tša bona di ka etemogela masetlapelo a tlhago bjale ka motonyo o tseneletšego. Nna ke Kweketšo Motau wa ditaba tša SABC ga se a kamela. Setopo sa mosadi se sa tsejweng se epollotswe mabitleng a Thabang Phumlani Velkom ka Jenoseng. Ho fumanwa ha setopo sena ho latela o nyamela ha Disebo Masupa ya dilemo tse 30 ya neng a ntse a batlwa. Ntate wa Disebo Masupa o ile a tlaleha a nyametse ka Mantaha eo ho tlalewang ile mohlankana wa hae o ile a hlongwa dipotso ke sepolesa mme ha morao o ile a lokollwa. Mohlankana wa Disebo e sale a le palehong mme sepolesa se thakgotse letsholo la ho mmatla. Sena ke ka mora hore motswalle wa hae a tsebise baahi ka hore o nkga lefotha o nyameleng ha Disebo. Ha jwale sepolesa se re ha ho motho a tshwerweng. Setopo sena se fungwane ka hara lebitla le leng le ne se ntse le mona mme re santsane re tla tswela pele ka diphuputso tsa bonnete ba hore ke setopo sa mme a ileng a tlalewa a nyametse bane re tla elellwa hore ka tsela se molao re ke ra re ke sona o fihlela ho eba le diteko tse tsuwang ebile lelapa ka bolona le ka sheba setopo mme ba hlalosa hore ke sona se ba se tsebang. Baahi ba tshositswe ke hore setopo sena se epollotswe lebitleng la mofu e mong. Last night we were led to this gravesite on the wrong side, and then this morning in the early hours there was another tip off, and then we informed the authorities, and ultimately they found a body which is yet to be confirmed, but all the features linking us to Disebo. Mapolesa a ngongorehiswa ke hore ketsahalo ena e etsahala nakong ena eo dikgoka tsa bong di haketseng ka hara province. Taba ena ya tlhekefetso ya bomme le bana ke taba e tshwantseng e re hlobaetse kaofela ba rona re le setjhaba. Re tlameha ho sebetsa mmoho re etse bonnete ba hore re fokotsa tlhekefetso ya bomme le bana. Ke ause be re sebetsa le yena. Jwale sepolesa se bua ka hore 80 to 90% and re na le tshepo ya hore o tla fumaneha the suspect and qetelo re na le tshepo ya hore o tla ya tronkong for nako e telele. Sepolesa ke hona se tlile ho netefatsa hore na ebe setopo ke sa Disebo.
Foundation ya Unamandla Isakgo e ntle ya Kimberley e theilweng ke ngwanana ya dilemo tse 16 e fanne ka dipara tse fetang 200, sesepa sa ho hlapa le di-cupcakes barutwaneng ba Qunkwa sa Combined School Platfontein e le karolo ya ho thusa ba hlokang bekeng ena ya matjhaba ya ho keteka bophelo ba Nelson Mandela. Ba thusa bao ba dikobo dikhutshwane. Foundation eo maitlhomo a magolo a yone e leng thuto le go thusa bana bao ba tswang ko malapeng a sa itsholelang e ne e tlile go fa baithuti ditlhako tsa sekolo. So we decided we're choosing Kunkwesa Combined School today to just spend a few, like our 67 minutes here with them today to just show our appreciation as we are advocating for education. Bagolo ba bana ba bone ba filweng ditlhako ba re ga ba kgone go reka ditlhako tsa sekolo ka ntlha gore ga ba dire. I'm very happy that the Unamandla Foundation decided to bring their gifts to our school because most of the school kids here at our school is underprivileged. Their parents cannot buy for them school shoes. Foundation ya Unamandla ya re e batla go dira go le gontsi go fetola matsholo a bana ba ba tswang kwa malapeng a dikobo dikhutshwane ba ikuetse go bao ba nang le bokgoni go neela ka thuso go bao ba e tlhokang. Tebogo Msimanga, SABC News, Platfontein mo Northern Cape. Ratela pele puo ya mopresidente Cyril Ramaphosa e tsitlalletse haholo ntlheng ya moruo le ho kengwa tshebetsong ha maano a tla thusa ho kenyeletsa maAfrika Borwa kgolong ya moruo. Mopresidente Ramaphosa o tsepamisitse maikutlo haholo ntlheng ya ho fetola maemo a moruo wa khaisano ao naha ena e iphumanang le ho ona mothating ona. Despite the achievement of 30 years of democracy and the work undertaken over the last 5 years to rebuild our economy and our society, millions of South Africans remain poor, unemployed. Mopresidente o bontshitse hore mmuso wa naha wa kopanelo o bile ntsweleng ka ho rarolla diphephetso tse tharo tse ka sehloohong tseo naha e ne tobaneng le tsona. Firstly, to drive inclusive growth and job creation. Secondly, to reduce poverty and tackle the high cost of living. Mopresidente o hlwaile matsete a meralo ya motheo e le tshiya ya kgolo ya moruo ka ha tla rarolla diphephetso tse teng tsa dipalangwang, tokiso ya mebila le phepelo ya metsi. We will massively increase the scale of investments in infrastructure through a more holistic and integrated approach, positioning Infrastructure South Africa. Mopresidente Ramaphosa o entse kgoeletso ya hore tokiso ya meralo ya motheo e behwe ka sehloohong ka ha kgaello ya yona e ba ka ho putlama ha meralo ya motheo bo masepaleng ba naha ena. Mopresidente o boetse a hlwa makala ka a phano ya ditshebeletso, temo le tlhahiso e le ditshiya tsa theho ya menyetla ya mesebetsi. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta ya fokola kgahlano le dolara, ponto le euro le ha o le jwalo e sebeditse hantle papisong le pula ya Botswana. Diabwa di a sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa le tsona ha di a sebetsa hantle mo oli e tala ya Brent e neng e fokola ka ha e ne e rekisa ka $84 per gaswene ya ditaba tsa Sesotho e fella mona. Kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya botshelela thapama. Yona taba.